Dobroveče, poštovani ljubitelji književnosti, uvaženi gosti, dragi prijatelji. Dobrodošli na književno veče Stevan Sremac, Duh Stare Varoši, koji organizuje književni klub Sokolovo pero u saradnji sa Narodnom bibliotekom Stevan Sremac Soko Banja u okviru kulturno-turističke manifestacije Stopama velikana 2026. Ona je posvećena znamenitim ličnostima koji su svojim životom i delom ostavile neizbrisiv trag u istoriji Soko Banje i srpske kulture. Večerašnji susret posvećujemo velikom srpskom piscu Stevanu Sremcu, čoveku koji je umeo da rečju oživi duh starih varoši, njihove ljude, običaje, naravi i vreme koje danas prepoznajemo u njegovim stranicama. Hvala vam što ste svojim prisustvom uveličali ovu svečanost. Pozivam predsjednika književnog kluba Sokolovo pero da pozdravi prisutne i svečano otvori program. Dobar dan svima, drago mi što ste došli, jer bez vas ne bi bilo i književnost nema smisla. Ovo je sad 5. epizoda Stopama velikana 2026, koja je posvećena našem Stevanu Sremcu, koji je ovdje boravio i ostavio pisani trag, a ovdje imamo i Narodnu biblioteku posvećenu, dakle, njegovom imenu i delu. Sada ćemo krenuti sa programom koji je više ima taj poetski karakter i možemo da tim da najaviš, dakle, po redosledu ko kako. To je to, ne bih više pričao. Dobrodošli. Pre nego što krenemo sa samim književnim programom, trebalo bi nešto reći i o samom autoru kojem je posvećeno ovo književno veče, odnosno o Stevanu Sremcu. Stevan Sremac rođen je 1855. godine. Jedan je od najznačajnijih srpskih realista. Njegova dela Ivkova slava, Zona Zamfirova, Pop Ćire i Pop Spira, Vukadin i mnoga druga predstavljaju neizostavan deo srpske književne baštine. Posebno mesto u njegovom životu zauzima Soko Banja, u kojoj je često boravio, nailazeći inspiraciju njenim ulicama, ljudima i atmosferi. Leta je provodio u Soko Banji dok je službovao kao profesor u Niškoj gimnaziji. Najčešće je odsedao kod sveštenika Živka Stojanovića. Uvek je bio u velikom društvu, među kojima su često bili Pavle Popović, Aleksandar Belić, Mihajlo Gavrilović, Tihomir Đorđević i drugi. 1906. godine bio je odabran za redovnog člana Srpske kraljevske akademije. Od 1995. godine naša biblioteka nosi njegovo ime.